I pozdrav svima ljudima, ime Aleksa i dobrodošli u, mogu reći, specijal za 200 subscribera. Znači, danas smo prešli 200 subscribera, imamo već... Čuti, imamo već 203 i dobili smo 7 subscribera danas, to je sjajno. Znači, spremio sam vam malo PvP montažu, zanemarite ovoga Cybera što se čuje iz pozadine, to je debil. Spremio sam vam PvP montažu, tako da ako vam svidi bacite like, share, sub, samo nastavite da me podržavate i bit će što bolji klipovi, tako da to je bilo to. Hvala vam na svemu, uživajte u PvP montaži, pozdrav! Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I pozdrav svima ljudi, kao što ste vidjeli, PvP montaža je takva, znači nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, lupite like, share i subscribe, znači potrudio sam se, dosta sam i radio, iako klip je manji, ali vjerujte mi dosta je edita uloženo u njega, tako da okej. I samo sam htio da vam kažem za prošli klip, tačnije sketch, dobili smo za 3 minuta, ja mislim 18 dislajkova, da, i to je jedan lik naravno koji mene ne voli, eto ne podržava moj rad, ali okej. S obzirom da me on hejta, znam da sam mnogo bolji od njega i znam da sam na pravom putu čim imam hejtere, tako da, to jest imam hejtera, nebitno skroz, tako da, to je bilo to, hvala vam što me podržavate, mi se vidimo u sljedećem klipu,
Pozdrav svima, uživajte.